Ya udhurania bwa mbesha nja gwaku na kiri biashara yetu sako, your success our pride. Ibaya nti bakwidira gwatanite na timu bango ni Nkatha Cietu tukobona arua na twitana mbere kuthia twiriungira na kwanania ne kuru Nkatha ndene matura jetu na ntukwa muthaja na arua kagite ne ka twitite ne kagite ne gasiasa na turi kuru ni kuthagira kwina gitikira thirikari yaritire na katiba ya mwaka jwa 2010 ni tushwene na mwekuru mwe Nkatha ndene kaunti yetu ya Meru ri withirite mu biashara kwa kagite ga kanene na nande na ciumirite kwithira gicwa gitigi otongire bwekuru ndene kaunti yetu ya Meru na tungi ni Felicity Biriri atwire ne mbiongwa etumite ethira gicwa gitigi kigekuru na nkuru kikire ugwo gwe utegete mubango jwa Nkatha Cietu ntukana arua wirigero bwaku mbikuma kiri mutongerio wekuru kana ne mbi wenda mutongerio wekuru ethira gikuthithiria ndene etura ria withagiro ri ndene gikundi kira withirite ori kana mantu ne jaku jo ntuku ne mbi uthugane neo gitigi kigotongere bwekuru kibatere kwithia gikuthithiria watane nani makeno materio tukubana arua nkuru kitete na mbere kuthia tukeranirie na Felicity umumenye nkuru kino menye nguge yawe ira kwenda kwithira gikuthithiria neriko amenyoto nyamo akeni 2022 nyuma ithurano binene biantariki kenda. Karibu sana Felicity mubango ni Nkatha Cietu ntukwena arua. Asante sana Makena. I'm happy to be here. Iwe marito jakuita wate tanto bakujwe mu siasa nende ukabere ore beta wa Felicity Nkirote Biriri. Ndi mwana Meru, Cherry Meru, Dereri Meru, Nguri Meru, aturi no ngondone akithi na Cherry Metuntu kianjai. Felicity kuma rira wari ne bo kunonto ciari rintere ne citigania kithomo kya mwana mwari gitekiri muno ntere ne iji ende gwe uri umwe wari ba kaibara ba komire na bakinyaro kinyito thiru biashara ne natea ontobo wa kinyaniri aciari bakwa mami okwa mwalimu ari mwalimu baba okwa ari manager na acoka ekuritaya aita siasene ko no nkwira mwathani bwega ndai na aciari bendete kithomo na batethekete kithomo kinyabo nonto inkurikana yonto ya mami ina yoyo kwa ari na ari bana lakini natwira na ina challenge muno akienda wiki ya mami kwa skuru lakini akerwa atikia ari skuru no wena yoyo na insistere na rauga ari ba bonde no mwaka batomi na inya na uga ari ba batitano. So I think aciari bakwa na bayoyo bakwa ibaona mbere ibaina kioneki na ibona na dunia itete so nkuwa ibwega nonto babu na baba na mami batauga mwana mwari kana mwana muthaka twinde twaero chance same chance na batwira otigi ntuti twika oiwo mami auga maisha yaku enjare ne chiaku iwo kathithio ro kwenda iwo gakinyana ro kwenda ya skuru auga atitocho max chaku chichawi chego chwera skuru oiwo waichwira so auga atwira weta skuru ochiomie ukoroke kenda ona skuru ro kwenda onto auga atitete gochwa atita kwariria atita gochwira skuru ro kwenda iwa wachikia nao so na tonero mwaka tuchiomie turite ngui tuthome na ni no tuthai I'm a continuing PhD student. Then undergraduate human resource management, master's economy peace management and conflict resolution. I'm a continuing PhD student for leadership and governance. I'm a certified mediator and I'm a business mentor. So kithomo is part of me. Na imbendete kithomo na imbendete kuthoma. Mono baingi ba iyi Felicity kwithire biashara ene gukagita ga kanene. Igitanire Felicity na tiganite na mantu ya biashara agarukira mantu ya siasa. Ntije biashara yaku ira withirite okithithia ethirite iri biashara ya muthemba juriku. Biashara indutite biashara igitarira ya. Nontu ndendete biashara nonto kairi my father na mami ina kwetha ari arimu ibaina biashara baba na ina petrol station mami na ina pharmacy ratwa turana nyuki ko indona bia na uni ngwa
ndikuthoma economics ndathomera economics na ndenda biashara ndona biashara ndandikirwo banki itari girikai ndona biashara ni njega nontu nionka antu umba ku effort yeku igatuika rewarded according to the effort you put no kumema kena wandiki bushara kinyoke ya gushuti Nkatha Cietu Meru igana bushara no yumwe kinyoke ya gushuti Nkatha Cietu Meru 10 bushara no yumwe lakini we biashara ne kuwengwa Nkatha Cietu Meru igana igakuretera mbeca nkuruki Nkatha Cietu Meru 10 so imbona biashara uroka rutangu ina inya an effort uro yekira ituika rewarded directly so ni uracho kuba direct correlation between hard work or more work na income Felicity ugo kwithira uciariru interene iria ntubeiji muno kwina ntano ciana bari kwina wagibwa kithomo kia na bari na kinyana betu batuiji tigena tawira ekro bara bategetu mubango jo Nkatha Cietu igurure kithomo muno kiana na nkuruki gutigera ati muno ana bamenya bothiria skuru titubeka ndene nja tubera etetere ni twambito tuthomithio ngi kenda nago itakori nje kana thithia course ate makena mantu ya chinjiri antu bakuthomithia na bao kwanza antu batigania batu turiwa cash crop etu ni kithomo so ibathomete muno na barabati kuthoma ibarabati kuomba kabati kuomba kabisa tikabati kwenda na hiyo mantu yara tumitenya twenda witha twe siasene tumba kuona na tatumba otethia gukiria mugongo kenda antu bachiomba kana bomba kuthomithia na bao so barabate wikiana skuru tikurega ithina ukona tu mbeca itikungana so ukona mtu atikomba wikia ana skuru akona tu no tunya nyabia kuria biongo bitikuonekana kila bedre bai na afya be moyo nyakwetha bati wita skuru so bila biotoma bati wita skuru tikurega mbeca ithinereo ana ndio kona na kwa prefer wita kuandikwa mapema kana kuurwa mapema ino ndo mtu atikona njira ingi kujimudu kimaisha muno kirenje iria kwena mwekuru na mukuru wire kuru bange atia iguru ria kurita ngugi ni ntu tugora wari mwe tugacoka tuguga atwetere turetairwe oni kurambira ekuru na inya na rari atwitha tukiara kia twiba biashara tuga mtu nabwete guciumia akethe na gintu kiawe na agatetheria ungi kinya Biblia yuga atiri rira bwaurana ikendo mwate thiongi tikendo mwa amenyero ngi tukwira watu a better than one omwawa onge akamukiria na imbera itwarakia turi kurba biashara tukauga ukia kuona utona mukuru utikwenda mwakuru kurita ngui utiwa kinya barabera anabare atichwa urwa kendo menyerwa tiuma nontu yes ukamenyero lakini ukia kwitho kiruta ngui inya kuru ibawira kwa abakona no tethia nontu akia kwitha kenda kugura ka plot kangirie gana na mbuge na short for let ngiri 20 wa mwira kwechombekete awira kwa muno na kwenda inya nkuruki so imbira ekuru itochiomie twethe na bietu na kenda wekira bia mukuru na wekira biaku maisha ya familia yaketha yagaukira na yaketha ye better quality ni gitumi utonyete siasa ne umengugi ni chionde anara wethirito ithiuruko kiareiria ntumicemanio no ithirito githithia mentorship nyingi no ithirito gita biashara ciaku kumara no gacoka kairi ndene nthiguru yetu ande no ragarukire weta siasa ambakena no kumenya maisha inande kwanza rinda ligiteneka chairman of Meru County Investment and Development Corporation ndege tena kiunda thiurukire Meru na ndono tonga bo Meru na ndona thina cia Meru na ndio kona ni utu na utonga bubwingi na thina na cio chingi so nkona tukia kumba ku unlock kana kurugura utonga bu twaitethia tukathira thina tukona ana betu bakandikwa ngui tunga tuketha twina mbeca tikenda tumba guchiuka ukiria so woni ndona inkumenya urambitete kuthithia na inkumenya na ara thina ire na inkumenya na rotonga buri na inkumenya numba kurugura utonga bu especially na national government so ndauga antoankira na no komea dunia ne utichara watu ya uchiaro tora okua no gweta ku contribute positively no gweta ku ya gutiga dunia ero nimbio karikaniro kauga wori ro chiarirwe ne atotetherie no otetherie anything contribution ku Meru ri ya rimbi na kwetha no thomete na no mwathani na kutharimite kinya we no gwete kugerio katharima bangi ugatethia bangi ukarura
so intwira go serve in better na interest ya mantu yantu intura body ne chairman board cha school na kinya arambe u contribute lakini ukona we mutongeria we na kura chiantu iro withara we na power ya kuthithia mantu yamwe yaro tumba kuthithia na yayangi withara ukithithia kia kwenda waku lakini ndone kero kura ne antu iwi nguge bakwa na ibe na wirigiro bwa ate wowe no itete kurita ngui ira ya batethi te kwenda waku nguge bakwete na no mwankomerite kire utongere bwaku ureithiritie ukethirwo kewa gitigike ni ekuru na akuru bara batutagete ntuko enarwa na yuthi bagetikiria bakwa Felicity kura ntariki kenda nimbi ukethira withithia gitene kigekuru nontu ni gitike na mbeca ni gitike na ngugi nyingi iri batare kuthikithithwa ende kwa wingi mono tike ikinyite ntere ni cionthe mbere mbunge mwekuru imbunge oyorongi ethera bunge akarina bunge bangi so sheria gitungwa sauti ya mbunge mwekuru iri au kwa mathina ya antu bara bamuringirite kura no mwanka ategere one yagasovu ate na ina yaikia kenda yathira so kinya kwetha istima kwetha ibarabara kinya kwetha te wewe mutongeria kinya mwekuru no bweta kwenda kume barabara cha Meru ri ni ate umbotethi be dam cha Meru ni ate umbotethi gavana ke kwetha kwigintu akwenda ni ate umbo muwatie kana mutethi kenda umuretera gintu kiu no umbotethia Meru nakio so no mwankothikire mathina yantu no tuba kuringirite kura no gerie kuona ate umbotethia. Now of course one utumiri bwa mbecha cha Kenya onto na chigawa parliament inao bunge uni kuruka kia budget na niyo inyete gabura mbecha chote yo so no mwanko kethera wewe nao utegete ukaritie Meru no onto Meru biba utumite nao ukaritie Meru na wendo ukibenda tego chienda wewe ukethera interest yeku account yeku na antu bara bakuringirite kura so wono berigire Meru no berigire ate nkethera nkirika na Meru ngitegaira mantu ya Meru na bata cha Meru na wendo nontu thina rantu bethera bene bamwe baringairwo kura beta bakariganirwo ni antu bara baringire kura bagatukuithugana iria ki gintu kingi uni maendeleo ndipata na maendeleo yetu binafsi na kinya ya county so inkomea yontu ya governor na vision 2040 niki batu MPs tutikuthoma vision 2040 nontu i road map kuonania nara tubwite gwikia Meru vision 2040 no ngavanari na ndi no now na vision 2040 iu etha kwa ni akuru akina Margaret Kobia akina Muthaura so antu batho antu bakwelewa mantu ya so vision 2040 iu ina mantu yara yombotethia Meru niki batu twinde Meru tutikuthoma yukuriu tumenya imbitu kwenda ya ora Kenya tuina vision 2030 tumenya itu kwenda expressway itu kwenda SGR itu kwenda Lamu port itu kwenda mantera yonde tukuthithia yethera vision 2030 so bado tukia kuthoma this vision 2040 tukameimbi tukwenda tugeta kuruyaira biubi yukune riu then Meru iketha itite ina proper direction so woni beteketie tukia consent tukia kwetha twina interest you na tugetikaniria turi atongeria ni uno tugwikwa nkiaria mantu ya wataniro nontu te muntu umwe omba guchiukiria ri wenka no mwanko watanira na atongeria bangi kenda bwataniria bwitana mbere na thiri ni onu kona woni baragia mantu ya thiri na no wikwa indomerete kinya peace management so thiri ni gutena thiri guti maendeleo makena Ukraine barirwa mauta agaitia Kenya so there is very important kinyata global level so woni no berigire atingeta kuruira maendeleo ya county ya Meru na on top of that na ndikaruirira maendeleo ya Meru kwetha ni kundi bietu bia kuru biashara cietu urimi bwetu ugima bwetu bo mwiri mantira yonde yombo tuma batu as a community tuketha tuwiritu twisa ura unya wenda wokira rukiri uketha wina kia kunywa uketha wina ruja wa kuthamba uketha wina stima uketha wina uketha ugika kia mwana ku skuru ukea gukiro te kwa bwega nukumba ugita hospitali na weta hospitali uketha ina ndawa so atongeria ni babwite ku make sure ati maisha yetu ya bangi bwega kenda tubethera bena baisa sawa gitiki giotongere bwekuru ni kithirite kina mantu ja maingi na tamu embere kutari na mbechiria chiagairu gitigi kigekuru no tamu neje inge ijire
kwembeca ire thirikari ithirite gita utigira ati mutongeri wekuru na gwitira ekuru bangi na ikundi mwanya mwanya ndene matura jetu ngugi na njira ira yagirite jigwe kiro tongere bwaku na kiri muritire jwaku jwa ngugi nimbi ugatigira ati mbeca ire ni gukinyira antu bonde inganene na no bitira ngugi na njira ira yagirite mbeca cia Nkatha ichitharirio pa constituency na sheria ni ugite ubwite kwitha wina committee owe mwekoro mbunge ubwite uchoa committee independent na committee kumenya ireketha ina public participation kende menya imbiba kathithiria antu imbiba kwenda na imbiba kwenda na kinyabo of course baketha committee kena antu bena umenyo ekenda kinyabo baitha bakiona imbibio mbotethia Meru mbunge mwekoro ethara patron so ngugewe ni kuthikira na committee kwenda kuthithia na imubango yuke nayo na wona yo buyo ga approve na ni uno tuoni kuga makena mbeca Nkatha fitingi million 7 kana 8 pa constituency ni uno tukua ondenda kuandika proposals ndenda gutira committee mbeca Nkatha na ni mbite nkandike proposals ndandika proposals nchwe mbeca ingi na miradi ingi ira yombo tutethia kuma ki development partners international community nontu kwitha kwina mbeca nyingi muno cia antu bara bakwenda utethia nontu antu baingi bara batongi ibamenya mbeca ciao baruta kiri antu so no mwanka batethia antu bara bendere mbeca sawa kenda bendere utetheka kiri antu kenda mbeca na itikathire so kwina mbeca nyingi na ni onderera somebody igoro mbunge omwe kuromba obisi atu yomba kwithira igethe na nya mbeca nyingi kesha CDF kiri muritere jwa ngugi jwaku okethira we utongeri-ini tige nimbi uga prioritize ire mbere kuringana na mantu jara withirite wonete nuntu no thiurukite guntu gukwingi na nkuruki kwithira we kamiti-ini ya thirikari ya county ire ithirite ire uka mbere kwithira utongerete kiri mantu ja ukinyaniria na investment na kumenya ura bamba gwika muthithu imbi ukona ni ubatere kwithira ikithithu ire mbere priority mbere indithe imbaretie na Meru na ibaugite thina ira nyingi thina nene kabisa ingarame maisha nio bakuga nitetie muno na bati kumba bario bate na uwezo na oni ndiretwa mama uwezo na usawa so turenda kuwezesha antu kwithira bena bakimika bena mbecha cha kumba kuimenyera na gintu kimwe one of the things roketha we bunge nontu ina mantu yonde kuroka kwa ibobwete kuria ni ate bomba kwinamia mbecha emi mauri ya tugeirio birantu baria kila saa into bira bituma erwa yonte beterori ni ate tumba kwinamia mauri ya into yonte ya biu so kintu kingi na kiomba kuthithia either winamia ngarama ya maisha kana wingigie mbeca mimkone antu so mantu yeri twe parliament bukona ni ata bomba kwinamia mauri ya into na nana ngirutere rungi naku tukona ni ata biashara chantu tumbo chithithie bakona mbeca nyingi nkuruki urimi ni ata bomba kuingia faida kenda antu betha benambi bena momani indawiri kuona ngasiti ne kithoma nkona proposals chia some of ira iwekirwa i presidential candidates ibakuwa mantu ya ku restructure marandu yara twinayo ibakwaria mantu ya kwinamia ngarama maisha ibakwaria mantu ya ku make sure stima ename benamia maisha stima by 35% kitu kekeu so wona ukona tukia kuthia teria mantu eu bagu promise o ngarama getate ikena inama na rio no mwanka kwithe tukwina atongeria number 1 bakumenya those promises number 2 bakuthia tera ate promises wigatwika kept so generally witedia ikuingeria anto mbeca mibuko number 2 ko make sure itukwinamia mauri ya into Felicity ugo kwithira utongeretie muno kiri micemanio minene kwithira ukiariria na gwita speech mbere antu tige ni mbio kuona ne batere kwithira kithitho muno ndene skuru cietu cia secondary na kuruki kinya kuma primary kire we ukamutongeri we kuru batere kwithira itigira nontu ina background ya comment antu babengi gotigira ati ana bate urera ndene skuru bethira bate guciere wabongwa mwana ethira gakuma tu athoma nontu ne giro skuru kuthoma imuciere
ndenda kwitha na indirarakia na board of management ya ira tuka inaugurated au in my neighborhood ndabere kwenda kwitha ndina mentorship program na ndenda twameambiriria primary school mentorship program enene boy child na girl child kenda tu menya kwina academic undi mto human resource management ikwethara kwina academic qualifications na ikwethara yani hard skills tuita hard skills na ikwethara kwina soft skills actually makena gintu kira gituma tuika successful the academic qualifications is the soft skills chiane atokomba ko relate nanto not how disciplined are you how resilient are you how patient are you how hardworking are you those are the things iraituma with the way successful ni uno tuona kwe mtu wandika wangu wi na akaremwe gukarango wini ukona mtu akara mwaka yumwe akagutwa ukona mtu atango wine ati promotwa na areka o promotwa akatuika frustrated agatigana ni akoma wini na ndeta kanje kunyonjobia akatuika mtu wina problem social problems so mentorship ni one wirutana mtu manteu utirutana wi mwalimu kirasini nonto tomba kwaraniria ndombo kuonia ha urandithitie so ndina mubango yo twina mentorship program enene oninde beneficiary of mentorship in mentor to a Fortune 500 company mentor kwa vice president of Walmart ni one of the richest companies in the world so indetanitie noe getania noe mishamanione nkamuthigata ngakaranwe kona urakurita nguina antu urakurelate na bangi na one of the things I want to do is to pay back nonto kinya woni kanda benefit anda thomithiru nya woni na ndenda kuthomithia ongi na unwe etathomithia bangi kenda twitha twi sawa kinya youth betu iwicho conversations ira kwenda twitha tukiarairia employability for instance tukandika proposal kiri those donors tukugira on how to make the youth more employable eno kwe companies ikuwa youth bariwa batena ngui lakini bakawa bari ba interview batubona nonto number 1 batena the right attitude number 2 batena soft skills tukugira so kona ndipo bariwa tutena ngui na bana bariwa tutikona bakwandika so we have to close gap gati ko nande muno gatigira ati no kuthithia moritani ndene maskuru kona ati ana iba kuimenya ana bethiria skuru ana bethiria bena confidence ana bamenye maisha woka irungamira degree yoke ati gutethi na yo uma miambira maisha yaku yenjana ciaku na kone ukwira wamenya mauri yaku yati koro wikiara utireta in your mind ira winga metho utikoreta na mauri yaku aroti imaginate na mutwe waku wamba ukinya nao kiroto neno kinya we know not where our dream have a big dream the bigger the dream the more successful you're going to become na ni unya tukua mantia giti kenia kana kenene ya kuringana na mutoro kikaririete no mutoro akaririte gite yake akwitha ena kioni kiki ena vision yenene then gikanene lakini vision yetheni giti kaniwa na giti utethie baba ingi ko ni jumwerekera jwaku muno gutigira ati kuma ana beto mwankana nde kurubana na tabatu na bugona bangi twindema itumenye imbitu batero thithia tumenya magita ya marima tito anda rira bangi boke no kathithakia urobwite kuthithia no timtu kwira no to in human resource to are doing things right the first time you do them tu karokia njanja ukigerakia ukimesa ugacokeria ari oni uthithia urobwite kwitha ukithithakia rirobwite kwitha ukithithakia manteu no timtu kwira iwe wengo kumenya eno kumeimanda witoka ande wetera kwirwa no kumeimarimira ukarimira no timtu akwira so twinda tukatha tukariu in a family kana in a community I think that is the perfect or the dream community na tawire kuru kintu kwa naro butegete nontugo ethirito mwe kuru inanja mwe kuru withirito biashara ene na ndino tonyete siasene na mwe kuru bando inanja we nje kwiriho mbire kuru batwe
utigintu tutitaukirine anyway ba tutigintu mwathani atatwere na ndenda kubera ati woni ndatonya itine kiu ndenda ku make sure inkuona ati mwekuru ekuru ba Meru bari utongeriene ekuru ba Meru bari urimine no gima bo mwiri biashara chetu kwa kuandika proposals kenda tuona loans kenda tuona inputs cha miunda yetu tuona fertilizers tuona kinya management skills chetu cha kuleta biashara chumba ukirwa kana kuongerwa bango jwa Nkatha Cietu ukureterine yetu sako turi na agents betu barabari guntu mwanya wenda kumenya nkurukiri ngathimu namba 0724 114 444 yetu sako, your success our pride. Eje ni Meru TV. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection chekiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection chia bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremo ni kugea mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonthe. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya kuina agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Nwe